Aprangsi Karbi Longri Abirta kelang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non birta than ponjia bang nili priyanka lengpi non birta thepi pen langponik sinang APHLC धनसुरी का पांगटांग पंची अफान SP प्लीचिंग रूम सी दल दिल्ली एरिया कमेटी के सेंगपॉन कार्बिलो चार्ली असोंग लामदिंग रोड हांजांग लांग सोसाई हेमलों KAC CM डॉक्टर तुलीराम रोहा काहुमरिदाम KAC लैंड पॉलिसी चेन थुनंगजी पुसी ASDC अतुम काचिसोंगपोन Saripather Dilauzana long Karbi Anglong BJP to Ben Unity Victory Lapen Prosperity Rally Kapaman Non Birtangton Pen Langponic Sinang Lok Sabha Kilik Nangati Bogheda Jok APHLC Rachari Tumpenta Ongdo Voters Pen Kachipai Pontek Jia Panpusi Kedam Tang Pai Kunini Pai Inko Rahiniani APHLC Dhansari Tumpen Chipatri Ponsi Dhansari MSC Constituency Kaparlo Long PSP Tum Chingrum CSDB long singrong pia hemalong maini ponsi APHLC Daldali Area Committee ke sengpon APHLC Daldali SP Maipu Vikram Tokbi pen Jephempu pona mailong aluhiaman pen APHLC Dhansari Maipu Modern Singh Tokbi dun Maipu Jirsong Kathar SDB long singrong pi rong saratum pen chenglok APHLC phaning ka chithera datum chidongdu non ke bangji MP kilik hut APHLC pen karjab dunji APHLC mai phujai ka thara phan ongdong voters pen ke phai ponji phan na so sai deng ponlo lapen APHLC tumse highway poposi APHLC dhansuri mai phu modern sing tong bi pen pachini pon along PS committee pen tigrum pet pen si dak anon pini area committee bang seng ponlo rong sar pen sorkari gangbura pen senglok dadak kita keding dum panilitum joropar piglo non MP election ke tibok hello lasi kedam tang ilitum MP candidate heglong lo ilitum sing ti la MP candidate aprang lo MP lo kathar pansini MP candidate bang ke select pon elo Lasi Karbi Anglong rat is best fan tuning rilo. Lasi la non thu bang ke ong dung abut pen long li fan pahai vek nang po pusi. Non malong Karbi Anglong pen Nagalena duye hoy long Nagalena soratum Karbi Anglong arlo nang lutsi inam pi paru hupsi Karbi Anglong along leka cherai asai kiklem long lo. Inam rai ko matum anta kiplung jikali ka phere thurong pusi dadali SP mai phutok bi pen hinje pon. Ilitum border alam chathan namlote hala Nagaland pen Karbi Anglong lapu hoy aduya hoy along non at present nga puridon ke dhonsure constituency ta puridon la si message long pen rong ala dak dimasa tum pen litam hana pachini si andia maklong tani tum humri dam la la pen dak humri dam pen thek dam long la hok la lama bangke hala dak encroacher naga tum lapu Karbi Anglong na lutsi Dansiri reserve la pen doldoli reserve nang ki pri alang litum achiria pharo sinaki panhla dak lapen tenil to madak ranger apan chingki tekang teng bolote adak Assam police tomta ke dam thuda ka phere lapu nil tom phana pachini don ke PC lang itum arjulo ka pipo se lang litum dam heda lo hala dak arjulo alang li ranger bang tang thanun thulo naga tum hile ot cry diti adungon ta pa pedam nong le aposan se nili tom phana ka thanun nili tom phanta nang pulo nang litum ta dam igdri naga tum hiliot kray pot atum ke sniper sigi ot mo chapen tanang jong dundet kaya lo nang tum han dam dari bas nili tum hana pudon lo bons ta nili tum alang li tolam pate pek pen nili tum adima klong dam bori de lo hadak la pen handa rong sawram phan arjulo nili tum na to marnisi e jobet pen si hemkim de ti na lai jobet hemkim de ti la ta hajara ke pon ta lata arleng tum si hadak hajara ki dun ko Hajara ki piani silong suri si Karbi tumpan hajara ki pi laposan se nili tumpan ang than pachini don lo hala da ki do naga tum da de ka prek pen ke bang khaya tum ta do hala da la tum ta illegal pen se la da ke do lo la si nili hen pen lan si ning je dun ichot ko
Karbi Longri ASDC Congress la penon kachari bom BJP tu manta daldalia hawar arada tu maphanang lang ponpe lasila tu maphan ki ninga che thea thai bilo bonta AP Chelsea Ratchari tumke Longri Longpat la pen thai kacherai komasai si ke claim AP Chelsea Ratchari aphan anbet lo ninga che the pusi SGB Longsing rong pipen ningje pon Asorka Congress hauta dolo BJP ta dolo asona sorkar ili tum phanang chari lo la pen dak rong group kelang abang tawe abang so dim pen ayo ni non bang ke ili tu isiardi bang ta duit lo tapi non kang thon sori homosti da bang ke pen lumba jo homosti la bang so ta isiardi do la sinili him pen bang ke simatha ek pen bang ke sarpi sarpu atum anta ceton lagi tena ka frek a BJP atum bangke hai hello Congress ha hello kala non 6 sidul na bang soron bangke hai legi tena bang soron na bangke je ko pie polo hai ka ting ho SBC hudalam abang suta di jong thu de lo abang so dim tena masi non bangke imethang khe bang ta lule det nang po kidu kela ka tum handa ichong su thu de nang po hey me thang aba ko som si e pa prang nai abang so dim do ka seili tum dak oko dak dhon suri gale lumba jong gale apenda kaddo ka weli tum karbe ang longa na bang ta ili tum banget ining sivet abang si dulu ili ka chichinia tengke ase non ili tum ahok perisa sorkar isi sison pendanil tum cingwai pon bom lo la sinon isialam dol mahata nang pabat ve nilitum ha la tanilitum cingwai pon bom lo la puthot ang thu na bang wang thu lo te nilitum ban suri si bakan nang pigi non ke dam tangan nang pigi de la sila son da du la sila bang so dim pen pulutang ke pinang aning du lam du tanili an pagir mi oe tame puthotu kewangi nang le bom lo tame nilitum an so se labang so hey kapaching thuri 6 sudu apana bangke nilitum hin pe nili det kali rat pen kachi tu per ba yogi vip tame chipi vek nahi labang tasi itu cebor iwek nahi apen la chota kali ilitum ansu se ilitum jako orang kerap du na son lo ala bhut ki yohu raho lo bange ther tha beri lata police army nang ton tha la kelitum ha security beri na bangso ni nang le bom lo pen ansu se kat don suri homosti pen nili isi SGD la pen nili men ke long sing rong pi la pen nili kedam tang phai kuni ni phai ingko rahini ani Karbilo Charlie asong lamding road aro hanjang lang so sai hemalong KACCM Dr. Tuliram rohang kahumri dam Karbilo Charlie asong lamding road Bokajan District Committee atumpen patir pi ponsi KACCM Dr. Tuliram rohang aphan motorcycle pachijeng ponsi kangthum karni asai dengpon lo Dr. Tuliram rohang jindabad jindabad Kedam tangani indeng paruhinira dikebra troxy ke AAC season along pen KACCM Dr. Tuliram rohang pen kapaklang pon Karbiang long ta town police lapen village police aputhak ta chunpami popusi Karbilo Charlie asong lamding road atumpen ningje thepon Karbilo Charlie asong lamding road aro hanjang lang so sai hemalong ka humri damalong KACCM Dr. Tuliram rohang EM MSC lapen Karbilo Charlie asong Central Committee mai phut homson rongpi BDSR lapen lai chaning leng lapen Karbilo Charlie asong lamding road along klembang phubang phietum chetong dun Karbilo Charlie asong lamding road aro hanjang lang so Bokajan District Committee sai hem prabjin pen kimrang pon popusi KACCM Dr. Tuliram rohang pen lamchakchi pipon PDP pen sarpin potiso Karbi Longri Abirta জানে তেখেতসকলক সহায় দিয়াৰ কাৰণে যোৱাবাৰ
মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট গুৱাহাটী কামৰূপ আছে 74.1%। আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মেট্ৰিক ৰিজাল্ট পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 75.9%ৰ লৈকে আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে অকল শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নহয়, সকলো সমস্যা কাৰ্বি আংলঙৰ বহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা তেখেতসকলে সদায় মাত মাতি থাকে। গতিকে মই তেখেতসকলৰ লগত যিটো কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া স্থায়ী শান্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বি আংলং বেলেগৰ সমস্যা, সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকৰ লগত তেখেতসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব কাৰণে মই সদায় বিচাৰোঁ। আপোনালোকে Karbi Longri Abirta Bokajan District Committee Cepatir Pipon Pen Hadi Lai Pen Dak Metang Asaihem Horiajan Bokajan District Committee Office Long An Nitum Dr. Tulram Ranghang Apan Kantum Karnido Athe Banke Nitum 246 Karbi Anglong Autonomous Council Laso Section along Village Pen Town Laso Police Apitak Laso ke pacu ke pa implement pontek Laso ke pacun pontek bahasi nitum pini alangkan Karcu Pon Padolo Pen Laso adim long la chot kalisi pini Karbi Anglong angkang pia long setame kacing tu ramu isi pen isi nang klaim bom angpom pen penan asai kimi teknologi joksi pini malang pan la so asai nitum dek bom ini laso adim long nitum pini nang tu matheng no pentum chuning ring tung bangke Karbi Anglong angkang pi Karbi Anglong rat no an setame Dr. Turam Hang Phan ning ke thedoni athe alang kacing tu ramu alang ke claim dode sangsi sia alang claim low Charlie amo sitame ki paprang ponjia phan alang litum education em pen patir pi pon pen alang litum la mission 2025 la so putak sirme alang litum ot pon bom si bang bom lon non theklong bangke pininga bangke HSLC results tame itum penana kar ludun percentage bang penana kar ludun itum la theklong prong potsi ke wangjiani bangke itum kado we sitame alang phan ning ke thedo pen alang long sitame Cirap citu do nei pasin tuma he Karbi Longri song hen pen alang son ke claim do de sang se ke claim ali dar jong si itum non alang phan arjab don tip lo pulote ke wangjiar ni bangke itu makemang non bangke la village police la bangke village pen town police la bangke itum non pele itum kari gali ajak ding klui pen si itum ta la home department bangke itum sitame ajak ding klui pen si itum kemang ahor mulo lata labang so kemang bangke itum pinian bangke 246 la so Karbi Anglong Autonomous Council section long bangke la bangke pinia bangke pa lalang itum decision and pon lo pa implement pon lo non ke wangjian ilitum dak police punon home guard punon stamil tum stamil la so oversight ke long pon focusing ke thedolo asi alang lelong ilitum chirap dun lo pulote iltum kemang article 244 la sot teng pen kichun doji ko bangke ning the do no pasi solang do Karbi Anglong arat anaphan ini la sonal tu matheng no pen iltum ala Dr. Tulram Hang lo iltum chakap to do ni pasi ni lang tu no pen ke Asia tumpen revenue pongji pumatha ke Asia tumpen aki million policy side deng pono bontala solen policy along kiduk det atum mithang long le pata ka chisalam jia phananta ador ke bat krak putha kisung chitong ponang koklo lasi ke Asia tumla solen policy akimi abang chi entu wek nang ji pusi ke damtang phai kuni ni phai ingkoi rahini ani KSA KNCA laben ASDC atum diphu ASDC sai hemalong pachisong asai deng pon cement ke nama Arni SDC metang songja me asa hemalong si SDC hin pen atau autonomous development committee hin pen si dharna kache songa program litum deng pon lo lan pari tame pini ke dipulo an pari tame ni litum dong kamukam long ta do ponji lan pari tame kukajan long itame tum do ponji lapen bokolia long itame ni litum do ponji Jadi lasan dak series of dharna program litum deng ponji alam thepia putha kala hanlo KASC mate Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen akimi land policy peklang lo alang itu emar pamesi lagi implement angji not by imposing revenue land settlement premium
lahai ke pabbar bangke Karbi Anglong tu maka cing thuri kali du pokidu bangse lasi non Karbi Anglong laso teng pulo tang te pijo pen Karbi tu malong le bangke bangalong dambom po lanchot kali no bangke no 6 itu area te meno bangke ada keplang mucot pen dang lo kaddo ko lahai ke dolo lan par hitame menang an bangke pijo pen laso bang hitame non mission busundura putar aron le erlo lahai aron jong sedana implement lo pulon te bangke pijo pen Karbi Anglong along le bangke elite society atuma ke dolo ke cerai benefit bangke lolo common ara tu bangke laso bang ave la anpar itame isi ke fere bang no bangke adar corporate buddhist mane private company atuma pani tame lason long le ki pi bangke 6 itu along le ili tuma raj ke dola so bangke ili tuma jutang ili tuma lam ili tuma ki aputhak la bangsa raj long le pensi nang ke man lo long le pensi ke man lo la so ja kong me se ke man lo se long le ja kong yong se il tuma lo ponote ili tuma Allah maki bang kado ko we tame la so bangke isi apor bangke ili tum birdaji la so posi nilitum laso pinitum dhorna dopo laso pinitum arong tin tame nilitum laso alam ponji laso ke effect bangke negative impact bangke okol only rong ke do arar do bangke lake town ke do Karbi atum ta phopo mon bangke rural land lapen rural along le rong rupa long le lapen ako urban along le mate town along le lai hui tami se ke phire me dolo la bangke lahaya midu ke pabat lahaya bangke so bangke chok che pusin litum pulo la seni litum pini bangke asemera bangke sonpri ni litum deman lo isi bangke withdraw the interim notification of new land policy of 2023 of Karbi Anglong Autonomous Council hin pen laso akimi new land policy akimi ya long le puta ka policy ki ban la bangke normal la bangke chen thunang ji hinia bangke stop increasing of land settlement premium and rates of land revenue la bangke rong punoi mate tauna long punoi long le midu la so bangke pabar bangke la bangke a premium putame la pen land revenue ke pabar bangke la bangke nomor inton angi si bangani tum polo stop implementation of mission Bosundara 2.0 scheme in the 6th schedule autonomous district area of Assam athe land ke la bangke long le ke la bangke inherent subject land and revenue department ke la inherent subject ha like constitution as per the constitution of India ateng plotang 6th schedule constitution ateng plotang te lasi laso bangke jasemet laso dampun te la bangke Bison Busumutara Assam government penjitu nong ki impose yang hang laso bangke ni litum tong nang ibusi pulo di bangke ni litum pulo son free bangke stop using of land pata to outsider non tribal communities outsider da Karbi Anglong arlo anon tribal mana ni putung kali outsider mamala outsider non tribal atuma pan bangke a community to bangke longli ke jor la bangke tong nang ibusi ni litum himpen council himpen la bangke tong nang ibusi ni litum demand la maten litum hang Kedam tang phai kuni ni phai ingko rahiniar ni Sarupathar MSC constituency a Pharman lakha kithom dilaujan pathuak lamalong unity victory lapen prosperity rally kapaman pon tame non adang so vision tame start sini bhale jan sunne kuni kono alangni ka hela dolo alangni kai ki same dam den ki dam same alangni kai kono kirang same kai kono rom kini along ala so pen CM Dr. Tudiram Rohang, Deputy Speaker Dr. Numal Momin, MLA Dorsing Rohang, MLA Bidya Singh Leng, MAC Laben BJP along Klembang Phubang Phetum Chedongdu. Bangso Mai Long Sarupathar MSC constituency angkang non kachari bom BJP Rachari Song Tumsi Ason Kaching Thora Sai Amotami BJP Tumpensi Nang Pinang Pajir Ponthekji Asi Sarupathar MSC constituency Kaching Thurji Phantami non Ningkani Siang Bong Sarupathar MSC Arlo Towar Me Lang Pen Danglok Kaching Thora Sai Kapatang Pon Etpo Udal Bangso Mai Long Ningje Pon Sidunalan Pen Chenglo Warengamar Sai Pen Chenglo La Pen Ke the National Highway 39 Jual Son Terang Arong Penceng Lo Agapre asain dengan tua dame Monomol mina kain kijian lo ke Pula hai asain dengan dame RCCB Penceng Lo Tuar Penceng Lo Lahai tuar Kapicu asain dengan itu klaim nangji Klaim pon nang di tahun Bangso Unity and Victory Prosperity Rally Amai Long Congress APHLC UDFS Laben Independent Pen Kadoka V 454 Arad
BJP along Chingbedu. গোটেইখিনি আঁচনিবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজৰ লগতে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই অভাৰতে আজি বেলেগ আৰু ৰাজনীতি দল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৱাবাৰ কাৰ্যকৰী কৰ্মচাৰী কাউন্সিলৰ কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন এজেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি APSLCৰ মণ্ডলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ কেণ্ডিডেট এই গোটেইখিনি লৈ আজি 451 আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সুবিধা আপোনালোকে জানে আজি যোৱাৰ লগে লগে আজি সংখ্যাই বাঢ়িছে তেওঁ ইজন যোৱাৰ লগে লগে আজি 451 ইয়াত বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দলৰ পৰা ইয়াত ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছৰ মণ্ডল সভাপতি ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ট কেণ্ডিডেট এজেণ্ট তেওঁ ওলাই আহিছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট তেওঁ ইয়াত প্ৰাৰ্থী আছে যোৱাবাৰ তেওঁ আজি যোগদান কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানে ৰাইজে বহুতো আশাবাদী সেইকাৰণে আজি বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলবিলাকত ত্যাগ কৰি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা পৰিয়ালবিলাকৰ আঁচনি যিবিলাকৰ BPLৰ ফেমিলিৰ আঁচনি ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকৰ অৰুণোদয় দিয়া আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি PMAY পৰা আৰম্ভ কৰি বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই গোটেইখিনি আঁচনিবিলাকৰ দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক কাৰণে দিয়া বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটবিলাকক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক যিবিলাকক 10,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 50,000 1 লাখ বিলাকলৈকে দিয়া হৈছে তাৰপিছত এবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে প্ৰত্যেক আত্মসহায়ক গোটত যিবিলাকৰ Tangti Karbi Abirta ke lapan sekang toni la dome thakme kurwang thu